gospel matagasni katkom Matthews kalanon khadla khod baningkom adu ho lai kadeka gospel ka bajrong kamba kaba bas na khamtam namanda gane ka por jingi ba nyimya banwan chai mane ni nyoban wailam a la ka jaw ka yi ga sanjingi tebaningkom semua prinsip pulelo ada bastang ada bokot baningkom adu alkolai te natrai namanda gane ro na hafstan lo ga series ngin nganam pankot mataga singi ngin pet alai singi kajuka farshi o jisu o ayingi singap bastang gunne ha kita singi o jisu lamina yeng baru lale sharut kaduria paipa babun te ulahikai pun ki dagi farshi perustang ka farshi jo mataga singkum ne dadon uwe buriu ba lale ban bet kan ba udang bet yaw sambai alangka katok ne kila hap alunti pakisim kila wan ban po yo deki te jing batai jo kene ngamdon dok na jisu hi wai dengan pule ka to jing batai jo jisu wong kito kadega khatpra yes khatpra kito kiba Yesus ya ko khubar syafan ka hima ble klan sutu agilong kung sembay bahap halati sengap manaman ubaman wan wal urongno yaka bala bel haki hangne ningkong kisim kilawan mentau batai mano kolong sem boman te pi ba pulai gane mutagasi hala ka jonga igasem kideman pusan man kajing batai ko ana Yesu hi ki ha lenti nde ha ka langkha ka ba ni ru ngatrai agane ka por lockdown kala balong ni pule tamba gine ki kintin ki ha lenti batai nama don ba apan wrong te fi ha what he mofi mano ba bang sharingi ban sunthum ya kapse jumle te khamtam ki basnga ye ki samraj ki basnga rumo ki shambari me ba ye man pule ki shusnam de ka jimur je barkhat gadon jo ki gadon ha mobile o tang shidap kane hamle whatsapp satai ne ta tiktok traila talk ne ki kam o hamle kane sengap kowe jimun jim berkat sampai ber kamot shuaban sengap lamong kani kamde baca kani kalau group baningkom first group kan kum ga jika jimun jisu te ngan sabte kani nginai fi kum ga series bangi lale bun shuamo te tumar kani kalau ga jika pa gidan kam pala habangi pule ya kapse jumle kini kisi khantam kum ga ingesen te ko himen ko para baye pulela mat khantam pusan bale shoban sotoro la romno mana male gane ngi hawat ini banyo jin sotu ka biang se pangane but ngeske ble odam batpi onsa kan ko ka dai fi ble upa par kon par ban se ko ko ka dai fi la shairo